米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。我乃大棒古一这的努马古，我的力量从上主而来。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在kita米拉亚都说努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚40章20siwa atusir suarsa pa icerrening ko marurayay atau mastuay atamlaw saan他赐力量给疲乏的人，他赐力气给困倦的人。以赛亚书40章29节。萨利嘎嘎奥O titulasay ko icer ita o tamlaw. Nika awa ay ko tulas katupah o mikumi no tapang. Saka pitier kita tutapang i masa maaanay at lemak. Ta mararit masa faluh mapaicer kita. At tanagtag ko awas mituor i jingraan. 我们的力量有限，但上主有无限丰盛的恩典。无论处在什么环境中，当要信靠主，我们就时常重新得力，有坚定的步伐奔走信仰的道路。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥有一个rayan asma ku urip aku i nanay palalan iso ku falutsua aku.To sa kafanaaw ako mitahlias i tiswanan. Zai kaca paiceren isuka ko zai tu katulal ko falutsua ako. Ato geritlen isuka ko palias nai karayan lemak. 上主啊，当我处在困境中的时候，求你提醒我，让我懂得依靠你。你必定会赐给我力量，使我不再沮丧，并且你要引领我脱离困境。Pakani i taramanay ang nganutapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat nukawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。